Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas ću vam pokazati kako leći ili ti kako ne leći u hamak. Znači prva stvar je to što moramo lagano sjesti u njega. I onda će leći. E sad, fora je u tome kad ležite, znači u odnosu na špage ovako ravno, da niste u prirodnom položaju. Znači onda vam je uvijek bolje leći ovak malo sa strane. Znači ovako, u stranu. Znači onda ste više ravni. To je onda to. Znači iznutra vam to ovak nekak izgleda. Vidite. Znači nisam vodoravno, nek sam malo znači ovako u stranu. Tak i tu vidite. Znači tad sam tijelo mi je u udobnom i skoro pa ravnom položaju. Znači u ovom hamuku se možete i pokriti. Možete se pokriti. Možete sjediti. Znači možete i ovako. Ovako je isto dosta udobno. Znači evo ovako vam izgleda taj sjedeći položaj iznutra. Dosta je udobno, noge možete dići skroz gore, prekrižiti. I to vam je prava stvar. Tu imate džep za stvari sa strane i eto to je to. Možete i noge dole staviti. Kako god vam paše. Znači hvala svima koji ste gledali. Ako vam se sviđa video, like, subscribe, šerite, komentirajte. Vidimo se, pozdrav.